Na wale nina renere na satellite picture go sichugo na utoni davango ko Lucy ena lomo ibon watu nangongo sendambe bo na harchunga ika ya mai nambo misa te utoso mai bo malwa waka kina tokalau ni tokalau deba ya ana sala ka sanama kimisa na muri mai kana roni kauta mai bobo la keng nondo bonua ndarani nama kaile una na oni don kebaka en deitunga Lucy nona muri cuma nona sala tokalau ni tokalau deba ena kauta mai na uda mbi wata kina dangi koukou la kauta mai na dangi tatamba karoni ipo bulenga tanga kina nondo bonua Ono da suci se naroni mo pakotin na na ndabo na kani laurai cungu ana ngono sermango na asas kemaranga bataki kendabu yana roni nama kime metra na wimba cini langi tatamba so ya na ngono go sisingani nama gisar men mena tara endona nondo bonua na daba sena gale force winds me bagan dare de chuna kena trek mo roni dobo sarene nondo bonua ya na magichu na dangi kouko mena aboko stonga kya sena gale force winds sin tara sare nondo bonua ya na dangi kouko strong winds Usul 5 na 30 knots. Saya waslu 5 na kilometer karena tatamba sarci maya 2 kilometer ndo nawa kwa nama gitu kemana rumah yang ndo hundu apa tekena udumbi. Ngomong buat saya pocok ngana masalah merah waktu aromna o lewibit todo. Na boleh ndes juga na lomoni cyclone season. Sinde itu ngana iborwaya menda borong atau ngana itu tunraki. Nda borong uciko dabunga ya rumai andur metu boro tukin nambul me kakun nangai kinda dalachu semendo bukimber aro ni bo bulenga chuno nambul nambak num ni mamal nando sop sikit nando gol bimbi berna ni nando chuna beko dole siu chuna kan sebenarnya ni berni na domai na dangi kau rusul 5 na 30 knots itu nama kacu ni narani adomai liu na ualanga ni sena na swells Kau na uwa kwa bilinga mai na dangi ni dava Lucy ya pambimbi kina vi matasa tanrabo chugo na Voira sen northwest rasa na vakila saran dudun marvakila si san rede chugo na ulibu ni sara ya da chumai akine bota kili dar chunga ni sa to so bola ka chumai ndona dava dotla naka na lomani dona singmiu na singli chumbangango na magichu mesana tosda kina ko ni davango misala ki melai storm se category rua ya 5.5 rani da besar na 1.5 wala na knots ya na singni mataka to na magichu mesana bola saram lagi nondo sana magichu mesana da besar na dangi lamba category 3 se hurricane mambu tu ni weta tar sungai bonwa iyo juga kita langsung ke radio Australia agar tu pemadal tahu cuma ini dona leni hono mai bonwa tu lu tu ko mbagan dona tambani kau asam mani lenga sara da ni tercuna ni seni adona bi kau nondo bonwa karena nama magcuna mitra bi lenga bodal karena ado kibanda bakolen bekamu bukan ni masalah sih ni maka ni na datang ini lagi sulinga na waro ni raki na waro bernalin wonu na daw merakaba tu sana ndo botulo wa irna batira sikira sinro ni tu ni na kamera dakaba ya sanga tu tela warto na bolesilesi ondi ndiro na dismax ndemo urango ombuto na chuchuber na kukua mero robang alal tayo lalo na bulo, manibulwa rani wa bunal yang sandu.